Dediniz hiç kim dikkat etmiyor. Oo, jetmeydi. Dediniz 300 bakımızda olsun. Ben 500 dedim sana. Aka bunu ayıldan da surak atаттın. Үйürгө коебуз анамны деп. Жана bir yerге саткан болсом, адырда бир жүрөт тең. Бул 5 жыл үйрө жүргөн баягы бир үйрдө жүргөн үчүн мен бейлерим алып коет да. Ошон үчүн алып. Ошо алысыраак эмне кылайын деп атам, жылдырайын деп. Эртең эле бияка сатсам кыйналам да өзүм элечи. Жакшы экен. Барпын дарысындагы мына күрөң атты сатууга тартып атабыз. Бул атты буга чейин улакта соодасы болгон видеосу да бар. Сатпай коюшкан. Акыркы улактар болсо керек эле барпын тапсам кошуп өтөмүн. Азыр мен маалыматын алып берейин. Быйыл эми сатылат экен. Аттын ээси жанында турат. Келиним атты тааныштыра берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул ат жашына келсек, жашы жетасы. Жашка 10 жаш болуп калат. Үйүрү бар ака. Улагыям бар. Ат путу колу таза, ден соолугу жакшы. Жебичи жакшы. Канча жыл айгыр койдун деп аттың? 5 жыл алынбай койдум. 5 жыл. 5 жыл такай койдум. Кызмат өтөп, кулундары көбөйүп кеткендир? Кыздар алды тууп калды уже. Сатыш керек болуп калды. Демек айгыры мыкты экен да? Айгырына жок ака. Улагы чийиним. Улагыям бар. Барбы? Чаап көрөсүң. Салып көрө алса деле болот экен да? Жайдан бери минилбей эле турат. Минген адам жок. Жакшы. Буту ден соол таза дедик, Ден соолук буту жакшы, Кудайга шүкүр. Кыял жорук дегендей, мүнөз дегендей. Андай нерселер жок. Жакшыбы? Жебич Колгоям экен. өтө жош. Кой арлап жүрөт, тебишти ham билбейт. Жакшы экен. Иним баасын канча дейсиз? Басым ушу жакын эле ушу 350 эле ака. 350 кем болот, Чаап көрүп алсын, Чаап көрүп алсын. Анан боюна да кызыгат дейм, канча чыгып калат? Бой ака 60тан плюс болуш керек, тартып көрбөпмүн. Жок дегенде 60 чыкса керек. Жакшы, мен жакындан тартайын. Баасын да уктук маалыматыны дагы толуктап алып берейин. Бер жарак бастырайын. Мен жакындан тартайын. Кулак башы, омуру тыяктары, да бийген. Арт жактары. Бели соору. Оозун ачтырабы экен? Оозун ачтырабы? Же кичине эме кылабы? Ачтырып көрүндү окшойт, Болду, жарайт. Болду, нар жака айдагыр. Жогору айдан, жогору жака бурар. Арка жака соорлорун тарталы, чатка тарталы. Оңго солго кайрып койсоң болот. Кагып көрсөтүп койсоң болот атыны. Өтө берекелүү дейт. Эмерте. Берекелүү жылкы дейт. Өнүмдүү. Кулундары аябай көп экен. Азыр бир экөөнү тартып көрдүңөр го бирисине. Болду, бер оңго кайры кайта берейин. Болду, кайта бер, Мына чабам дегендерге дагы бели катып, такшалып дегендей. Даяр ат, айгыры да, улагы да бар экен. Ошо күрөң аттын баласы ушул экен быйылкысы. Кызыгып боюн ченедим дейт. Канча чыкты дейсиң? 1.38. 1.38. Чоң экен, кулундар ушундай чоң чөбү? Карач. Кулунда. Dediniz hiç kim dikkat etmiyor. Oo, jetmeydi. Dediniz 300 bakımızda olsun. Ben 500 dedim sana. Мына күрөң ат баалып барпыдан. Büyürme koy diye kollarını aldım. 5-6 yıl Kıyılma ya, Karaka. Razı olun bakalım. Razı olun. Beni karan. Islıksız, içten su, yolunuzdan beri. Beni karan. İyi bu içeride gelseniz tok durmayın. Ha, bakalım beni karan. Berete gelsin sütü aytarım. Düzemez, dikime buradan garanti. Vardığı bilet not. Büyürme koyun benden karan. Yok, misal için. Ulan gelen yok. Misal bunun öz kulu nasıl? Ya maylem o kulun at olunca. Gel. Ata Burası sen aytkan sizgen bolboydu. Sağa törüz. Ben bunun deyden erkekçiler. Törüz. 20 bin son yol. Olmasa darı yok. Bunu aytan. Törüz. 280 ming so'm bo'ldi atni. 300 bota 20 bin koy. Verin şu akamatı. Bir minik karar Bir minik karar kapken gidelim. Duvara olsan zaten Gözle görüp durum. Ulan gel ben. Ya aka catka gitti yok. Caca o ya kan bulur. Ya yaş bana tanımadı ki sen ben ver tane atanlar verdi o. Ver bile. Sonçuna ayttan kadrını sal bakalım. Ha. Bak ya. Akıl kız. Ha.
10.000 so'm yol suraman. Ne Men gap? kursam. Sen yol surasan evet suramasang ham yo'q. Mesela vay. Ya 300 beringchi bop. Sana tushundirim men. Beringchi 300. Versin hava. 300 ber 300 ga. 300 ga surangchi. Shuncha oldu. Surangchi 10 ming ham ko'rgan yo'q. Ko'pchilikni ko'p til olasizmi mana? Vaqt aka, siz ema qiling. Vaqt aka, mana men bo'pti tilni olaman. Ben sana aytdim. Versen yazıl ber. Shuncha ayıldı. Kursansizmi mana shuncha odam? Şovan beringlar martib qilib beraver. Kursansizmi mana? Og'zingiz to'q turib, olukam deb qo'ying. Badan qiziq bo'lganlar Mana karma mana katta. Kursansizmi? Vaqt aka. Vaqt aka, bering ey muqati, bering ey. Жақсы dolu oldu. Naq 300 esepteş daha kıyım bırak. Buni eseptesh kerak, buni eseptesh kerak aka. Kursansizlik men berim. Aka qadringiz qilib ham. Rastsizmi? Og'zingiz to'q turib ayting aka. Ey, kursansizmi? Aka, bermi shuni? Ya aka bering ham to'g'liq bo'lib qoldi. Aqlni joy aytib o'taman. Ya o'ngda, aka o'ngda aka el ko'tarib. Hey, Telefon zaryatı öştü. Barqılıp qo'ygilam zaryatda öştü mi? Beringe 300 ge. bor barakat aka. Ishqiraveraman hozir.